akufani nawe phela lokho akufani nawe akufani nawe sekuphelele ngisaphanda umsapho ngempela lana ngisengikhathele impela ke nokuhamba umsapho lana hawu ngifuna bekwenze kahle intombi nje beshaya ipheme ukhazi ngokuthi ngobani hawu manje umntana kuzograde oh naphathesaka ngakutshela ngihlola nesingisi ugrade lokuyingane ingane lezemfundo grade ani uthwasweziqo kuyefana lonto leyo uyagrade naphathesaka ugleda lokuyingane ifuna uglade alo bese kuthi ke ukuthwasweziqo omfundo batshela ntombi ngathi omfundo phela umfundo westudent wathini ke phela bengifuna ukumashabalala ngithi manje nesicholo sakhe kodwa phela mawuthi ke azelana ke yiwo lomnyango yebo yiwo phela sami ngifuna bekwenza ngipedicure ipedicure ipedicure ngifuna bekwenza ipedicure ngena ngaphakathi uzofika uyikhulumele wena ntombi mina ngizohlala phansi lapha ngikulinge oh wena awuzokwenza lutho hayi angenzi lutho mina ntombi wena umuntu vele bekuthola ngokuthakatha njalo wena ngeke uyevele ekuthoseni ngosiqo zomntanana awuvele ngikho awuyi wena lapha ngikhona impela wena uthakatha ekhaya yebo njalo oh awuthi wasigcina ngathana ipara pa oh ethi mashona mathathu ngambili nje ngathi lutho isuke light mind imali la ngizoyithola mthombo noma hayi lutho ngitemperature lekhona ine temperature awusho ngezulu cheese oh social distance niyaphila mfana yebo ngiyaphila ngezona oh awu nakukelisa umlomo ubaba sinacasikile hayi nawe naphathe sakhe nesitina ngaqonga yena so sizangani namhlanje oh ngifuna ukuthi ungilokho ziphethe ihose penthouse angithi uthwese izwiqo phela umfundo manje penthouse lokho esigqoka sekhanda noma penthouse Ahlala ufundelani dad? Ngisho penthouse kwenziwani sekwenziwani makwenza penthouse penthouse angithi ngaba phela nawe usuyabona ukuthi kuhlangana kanjani angithi umfundo uthwese izwiqo nawe ufuna ukubheda njengalotho yagleda umfundo uthwese izwiqo le e-university lapha ngifuna ukwazi ukuthi mina bawenza i-penthouse ngifuna i-penthouse ngingazi i-penthouse ngifuna ukuba muhle impela penthouse thina la ngithi yabo ukuthi senza izandla silungise izandla bese kuba inyawo kuba i-manicure kuba i-pedicure lakho-ke ibambe lapho-ke penthouse i-pedicure lokho kwey'nyawo lokho kugcoba kwey'nyawo kuhlotshisiwe ngifuna lawo penthouse iqobo layo hayi siyayenza ikhona u-150 awusho ngesuku ikhulu namashumi amahlanu oh ikhulu nephephetho ngaphezulu umntana nkosiyami ngathi ngingaphethe nemali yane uzokwazi ukuthi kungcono kube yikhulu neshumi nopondo abayisithupha hayi kuba nje yikhulu nezinto zakamane awuzwele mntakho ngiyayizwele laba vele basuke bengaqala ukufika la ekhaya sengibajwayele nakhona kubi lula ngoba bayibuyisa isento elishodayo ngaphezulu mntama angithi phela mina ngizocentela lapha iyadi lakho bakhona abantu abanakekela igceke la ekhaya abaholelwayo abayi-special ngiyaphethe ihose nje ikhulu hayi kodwa ngathi ngalelayo anuzobe umuhle nje bazobe bekubuka nawe lapha noma ngabe indodakazi eyograde hayi malisilisa lesimfundo yazi ngiyangicekethisa ngifuna ayinhle phela kahle manje sengithi ngizama ngegama ngithi mfundo khona kuzobe ngathi muhlanyana kodwa kubalekile ukuthi kumele ube muhle ngosuku lwakhe ngoba ngithi nawe insizwa yakholela phela yothwesa iziqo uzongiphethe ihosana uzophethe ihosa ngalikhulu leli nolentuzo hayi kodwa ilight mina le mali mawubheka ngoba ngithi uzangivuma inzipho ebese ungipholisha kanjena bese ngifake noqhakaza ngaphezulu ukucebezela sabe kubuka mina ungamenzi lo
phela mangabe nayo imali ngizomenza mina umsebenzi wami wenza. Ungaxoxela abahlazi akhe lo. Ngakithi wakwahudo umphakathi. Ngiyacela wahubo umphakathi kade kuthiwa konakala impela sho na ukuthi ayikhona ngempela impela. Hayi uyangiqambela mntanami. Ujwayela phela. Uyangihlukana. Kodwa mntanami Singamkhulumisi phela mina indaba kakhulu mina ngenza umsebenzi. awuzungizola ngisho sengixoxela indaba zakhe. Hawu lutho nami ingane ilambile ekhaya kumele ngifike nesiko indaba ayifaki isiko egcekeni. Awusho njalo kwedade ngizadayisa imbuzi yami le ebembani ngizama ukuthi-ke ngikhokhe uyabona. Ayikho inkinga mntakama ungalindi ngahlala khona lapha. Hayi ngizengizahla akukho kusama-aphula nokuhlafunwayo sibe silindile Khona uyogetha lana khona isitisiso. Oh Ani ngipheni isifide ethi omunye ungahawu. Kodwa naphathe sakhe. Umsaphi ngapela kodwa kunani 200 namaswidi. ayathengwa phela nawo amaswidi mangabe khona. Yathengwa iswidi lakho wedwa noma nobabili. Ungamniki lo ungamniki. Indoda yakhe yayithola yini permission yokuthola imali eningi ukuthi wesikhundleni esiphezulu. Wayithola i-permission emsebenzini. Promotion. Lokho kwenza ukuthi ube sesikhundleni esiphezulu. Ungamniki lo unemali enhle kabi nje. Nikeza mina mntana.